iskakuje do nje i naš premijer Zoran Milanović. Slovenci jači u tom segmentu jer je i predsjednik Pahor sa zastavom, naš ministar Željko Jovanović. Dakle, jake snage su ovdje, a doministar komentira, prema tome, sad tu do sada to nismo spominjali, evo, ali i taj element nekad bude bitan. Roha, Portugal, Rižika, već znamo, Milojević, Makedonija su djelitelji pravde. Državni funkcioneri veliku podršku su izrazili njihove reprezentaciji, prisutni su u najvišem sastavu i to treba pozdraviti. Jedan kuriozitet, samo predsjednik Pahor smije imati zastavu u rukama sa štapom, inače štapovi su kao rekvizit zabranjeni za unošenje u dvorani. A ti i ja smo došli sa štapovima po godištu. Pero mlađahni Pero Skansi ima malo manje od 70, a godine vašeg reportera su tajna. Predsjednik Slovenije Borut Pahor bio već nekoliko utakmica ovdje i dakle u jednom finom ugođaju 5000 ljudi, ima možda stotinjak naših raštrkanih, ipak su nekako dobili ulaznice koje su inače bile rasprodane prije punih mjesec dana. Pogledaj marketinški kako je dobro obrađeno. Pogledaj, po gledalištu identična boja, ali ne samo zelena boja, nego i tonalitet dresova slovenske reprezentacije. I ovaj prekrasan pogled na gledalište, naravno naši su u manjini zbog toga što su Slovenci davno otkupili ulaznice za ovu utakmicu i jednostavno nisu bile na raspoloženju. Ovih dana je bilo jako puno publike iz Hrvatske, ali za večerašnju utakmicu nisu mogli dobiti. Hrvatska dobila 2 utakmice, ali 2 utakmice u fiksu, što nam nažalost nije bio običaj. Počet ćemo sa Tomićem, Bogdanovićem, Kukićem, Simonom i Markotom. Za Slovence Balažić, Blažić, 2 Dragića i Begić. Pero imao problema u organizaciji igre. Kukić nije u onom najboljem ritmu. Drepelj još samo zatajan, osim jednog iskakanja. Treba zatvoriti tu tranzicijsku igru Slovenaca gdje su jači naši centri, naši tornjevi, gotovo 2 dubrovačka, moraju biti jači od njihovog radničkog dijela, a to su Vidmar i Begić. Pomno sam slušao komentar, odnosno analizu utakmice Jurice Golevca. Moram mu čestitati, usput i pročita njegov komentar u Sportskim novostima. Moram mu čestitati, mislim da je zreo za trenerski posao. Ako ne, onda za kvalitetan novinarski. Dakle, u prvom redu treba kazati da smo u podređenoj situaciji na bekovskim pozicijama. On je upozoravao na tu njihovu tranziciju, zaustaviti njihove bekove, usporiti, razbiti ritam i sjeckati igru. Ako igdje možemo tražiti prednost, onda je to na visokim pozicijama. Ja sam ovih dana često govorio o manjku, o slabom doprinosu centara naših. Danas će početi Ante Tomić sa Mircea Begićem, to je susret iz španjolskog prvenstva Barcelone i Reala. Ali trenutak će utihnuti dvorana, danas je dogodila tragedija košarkaša Šećera, članica inače Eurolige, dvoje poginulih i evo u košarkaškoj obitelji Tribinoj žele im odati počast minuto šutnje. Izvoli, Pero. Dakle, počet ćemo govoriti o košarci i ovoj utakmici. Susret Begić-Tomić je nešto što se ponavlja u španjolskom prvenstvu dosta često, jer kad igraju Barcelona i Real, oni se viđaju češće. Po mome sudu... Begić lani sada ide u Olimpijakos. Dakle,
na centarskoj poziciji moramo dominirati. Tu je Vidmar jedan vrlo borbeni igrač. Gašper Vidmar je snažan dečko koji može iskompenzirati sve centre pod košem, ali tehniku ne može pobijediti. I tu mislim da je apsolutno potrebno da naši centri odigraju na agresivan način za koš. Ovo je jedna od varijanti kažnjavanja Dragića koji ne voli igrati obranu i koji će po svojoj prilici biti opterećen faulima ukoliko bude htio ozbiljnije igrati obranu. Braća Dragić, Zoran je jaki obrambeni igrač, Goran ne voli. On je ritam igrač. Goran je NBA-ovac u Phoenixu, jedan od najboljih bijelih plejeva na svijetu. Jer je to nedostatak u cijeloj Europi. Pogledajte, Holden je donio Amerikanac Rusima naslov prije 6 godina u Španjolskoj. Makedonci imaju McCaleba, Rice, mi imamo Drapera. Dakle, to je taj krucijalni problem kod nas. Vrlo izražen nedostatak playmakera, a Dragić ima taj atletizam i brzinu. Upozorit ću na jednu činjenicu da malo se govorilo o Boži Markoviću. Mislim da ga treba pohvaliti. U ove prve 3 utakmice on je izvukao mnogo od igrača koji su dolazili iz klupe. Iako su njihove zvijezde poznata imena, mislim da su i oni igrači koji su igrali malo minutažu doprinijeli jako puno. Opet idemo sa tom istom varijantom. Bogdanović se spušta, ide leđima i drugi put za redom kažnjava Slovence. Ja mislim da bi to morao raditi Ante Tomić, igra Bogdanović sad na centru. Ok, sve u redu. Neka to, ali na tome nećemo moći živjeti cijelu utakmicu. Vidimo sada Begić protiv Tomića. Najgora moguća varijanta. Ako se radi prekršaj, onda se mora raditi prekršaj za slobodna bacanja, jer oba slovenska centra imaju težave, probleme sa izvođenjem slobodnih bacanja. Begić slobodna bacanja na ovom prvenstvu 57%, Vidmar 39%. Da vidimo da li je tome tako. Ovo je sad samo dodatno bacanje za Begića koji pogađa. A što se Maljkovića tiče, vodio ih je u Litvi. Ovo mu je prva reprezentacija koju vodi, a osvojio 4 naslova klupskog prvaka sa 3 različita kluba. Da ne otvaram kaverne Peri Skansiju, 93. Atena, Kukoć, zadnji šut za Benetton protiv Limoža Maljkovićevog. Zovci zima tu loptu. Trener Benettona Skansi. 20 godina. Ovih dana ti samo tražiš meni slabe točke. I Ronaldson, Australija, 96. Atlanta. Idemo dobru točku naći Tomića. Povratna lopta za Markovcu. Otvoren šut. Pokušaj napadačkog skoka. Idu Slovenci, ali ipak smo se u dobroj mjeri vratili. Tomić se uspijeva vratiti. Goran Dragić, NBA-ac, ljevak, i onda ulazi. Tu je jak, pogotovo sa ljevim ulazom. Prodor u ljevom je jedna od tih porci. Iako smo vodili, evo Slovenci već imaju 7-4. Opet su se uspjeli obraniti, opet nam idu leđa i Ukić je morao ići napraviti osnovnu pogrešku. To je naš treći prekršaj. Zaiskrilo je nesportska svirana Anti Tomiću. Rižik svira tako. I to nije dobra vijest za naše na početku. Da, evo, nakon 3 minute plus 3, to nije tako loše. Međutim, zaoštrila se atmosfera i vidjet ćemo sada na uspornoj snimci. Kupile su se glave naše, to ne vidite u ovom kadru, tamo na igralištu, i to je dobra vijest. Ukić mora postati lider. Mi nemamo meč lidera, ali nemamo lidera od Draženovih vremena. Stanko, mi smo 2 napada pokušali odigrati s glavom, realizirali smo. Kad smo
se počeli vjerovati u vanjski šut, isti čas smo ispali iz igre. Ja smatram da je tvrdoglavost, napad pod košem jedan od ključnih momenata u današnjoj utakmici, jer to će spriječiti, ako ništa drugo, brze kontranapade u kojima je Slovenija zaista jako opasna. Goran Dragić je shvatio da protiv Ukića mora igrati koristeći tijelo, on će to napraviti puno puta, ali svejedno njihova igra u 5 na 5 je naša veća šansa nego ako im dozvolimo da koriste koljeno. Ovo što se sada dogodilo, faul iz reakcije Tomića na Dragiću i nesportska greška, to nije dobar znak. Znači da nismo ušli spremni na atmosferu u dvorani. U bonusu smo za manje od 3 minute. Jedini naš strilac Bogdanović, na drugoj strani Begić 3, Dragić, Goran i Zoran po 2. I još će biti sloboda bacanja Slovencima. Nema ništa od plaća i rasprave sa sucima, jer ja mislim da je valjda jasno da igramo u gostima i da moramo biti spremni na pritisak publike koji je da će napraviti neki rezultat kod suda. Svjetsko prvenstvo Turska, opet ćeš reći da idemo u rikverc, unatrag. 2010. Turska igra finale. Pitam gdje je sada Turska ovdje. Hoću reći da Fibini suci daju vjetar u leđa. Ne samo Turcima ili domaćinima, nego je to povijesna stvar. Osim toga, od tada je i nastala ta kovanica od Indianapolisa i tih povijesnih stvari. Dakle, isto se dogodilo ovdje Slovencima. Čak i u pripremnim utakmicama koji su odigrali čak 12 i u tom razdoblju su bildali samopouzdanje i došli do 10 pobjeda, izgubili su samo od Srba u Beogradu na jedinom gostovanju 25 i kod kuće u Ljubljani od Francuza zadnja pripremna utakmica. Evo, vidio sam konačno jedan pametan i hrabar i odličan potez Ante Tomića, postavio se na faul u napadu, pa od njihovi su prodori predvidivi. Mislim da ovo bi trebao biti general u obrani i to je danas, evo, već drugi put pokušavaju mu vratiti. Zoran Dragić, 3 godine mlađi brat, igrat će u Unikahi, rekao sam Goran, pak u Phoenixu, iz jedne vrlo skromne obitelji gdje majka nije bila zaposlena, pa otac mora raditi 2 posla. Tomić! Kako ga je zaustavio sjajno Mirza Begić. Ovo nije dobra vijest. Bili smo sigurni da će to Tomić zakucati. Ovako u tranziciju prodor srećom nije pogodio Goran Dragić. Samo Bogdanovićevi koševi u dosadašnjem tijeku. Povratna lopta, Markota Simon. Daj mu je. To se odnosi na Tomića, da Tomić odigra leđima i sad odmah mora pokušati još jedno dobiti svojom udicom. Tako je da zaboravi ovu blokadu, jer izraziti osjećaj ima Mirza Begić upravo za blokadu. To mu je forca, skakač, bloker, odličan u Litvi, iako fizički kao i Tomić nije kurpulentan, nije snažan kao primjerice Gasol. Igramo na postavljeno i sad tu Slovenci već moraju malo čarobirati i razmišljati. Daleko metan šut Zorana Dragića koji dovodi Slovence do 12-6 i oni imaju 3 pogreške osobne, naravno. Ukić, Tomić, puno ide lopti, dvoboj, dakle kao što je Pero Škanski najavio. Tomić, Begić, bravo! Sjajno, puno se troši igra. To je to, lopta unutra, stiska se obrana, sa par dodavanja imamo otvoren šut. Pa to je jednostavna formula, treba biti tvrdoglav u tome. Simon igra 30 minuta, u prosjeku Bogdanović 34. 5. minuta susreta, malo smo se ipak vratili, 12-8, ne izgleda to tako loše. Bogdanović 6, Tomić 2. Ovo je jako loša vijest. Zato što će to raditi stalno cijelu utakmicu i on neće moći igrati
cijelu utakmicu, a jako nam je bitan. Gledam našu klupu, nema reakcije nakon dvije osobne. Čeka Žorić, čeka Luksandrić. Bacanja Goran Dragić. Phoenixu igrao sa Stivom Nešom. Ako može jedan savjet koji je sada kasno dao... Šest im je slobodna bacanja, a mi nismo izveli niti jedno. Ali Gorana Dragića, to je i Jurica Golevac rekao, ako treba nešto pustiti, onda je šut izvana. Probajmo zatvoriti prodor. I skautirano je da to ulazi na lijevu stranu. Ljevaci su uvijek bili neugodni. Trojicu imaju ljevaka, još i Stoka. Ukić, vrlo teška situacija iz koje se izvukao Ukić, da mu je prošao suparnik, postigao svoj prvi pogodak i na minut 4. Dobro, uhvatili smo ritam, igramo na... Zatvori reketa. Naš sukomentator je prešao u navijačku faul. Domen Lorbek nam je uzeo u loptu. Domen Lorbek, jedan od 3 brata, Klemen je prestao igrati, Erazem zbog ozljede ne nastupa na ovom prvenstvu. Tomić uzeo loptu, imamo li tranziciju, imamo trku, imamo Ukića i da li je Ukić dodao do Bogdanovića, ispolo je dobro. 8 koševa Bogdanovića od 12 hrvatskih i nakon 9-7, nakon minus 5, sada smo na samo minus 2. Prošao nam je Domen Lorbek, jako dobra utakmica njegova protiv Gruzije, 18 pogodaka, ali ne može on ponoviti 2 za redom, korektan, dobar igrač. Imamo otvoren prodor na svim pozicijama. Ja ne razumijem zbog čega ta agresivnost, bez potrebno. Oni hoće prodirati, a mi ih napadamo na šut. Opet Dragić, Markotin skok, idemo i mi u tranziciju, Ukić i namjerno je napravio Begić ovu osobnu koja je slovenska četvrta, Begićeva prva i Slovenci su... Ajmo igrati utakmicu. Ja mislim da je ovo utakmica sva na našu dohvat. I moj dojam, ono što je rekao Golemac, kandidat za sukomentatora, ali mora još malo ići u školu. Jako dobro, moram pohvaliti sve naše sukomentatore, a i zahvaljujemo na komplimentima ovom našem malom dvojcu koji nam stižu sa svih strana. I još neka reprezentacija što je 5 puta, 100 puta bitnije odigra kako treba i bit će sve u najboljem redu. U leđima protiv Markote uspješno ide Jure Blažić, igrač Topaša, gdje idemo dobru sezonu, dugo bio u Krki, 2-0-4, debitant u slovenskoj reprezentaciji sa 33 godine. Plus 6 je jer su zabili 4 za redom. Bogdanović opet protiv Domena Lorbeka, ostavljen sam i Bogdanović malo prekratak. Možda ne, bravo za Bogdanovića koji je ipak izgubio ovu loptu. Ide Zoran Dragić kraj Simona, presnažno i tamo Vidmar šamara sve oko sebe. Jedan teški radnik, 2-10. Dobro, vjerojatno je utakmica teška za suđenje jer se igrači kreću svemirskim brzinama, suci na to nisu baš istrenirani, ali u svakom slučaju mislim da trebaju smiriti malo agresivnost slovenskih igrača jer mi se čini da ima prilično nekorektnih duela. Ušao je rutiner Laković da bi promijenio ritam, jer ipak je on gospodin u godinama, 35. Igrač je u malom klubu Avelinju sljedeće sezone nakon što je bio i u Barceloni, Galatasaray, Panathinaikos, još jedan ljevoruki igrač. Žorić u bacanju nakon prečvrstog starta Gašpara Vidmara koji ne može i teško može kontrolirati sve svoje pokrete. Plus 4 Slovenija, Murić
Ovo je sada također tu. Jaka Laković. Situacija u kojoj Laković mora također ući u igru. Sa Vidmarom treba da se ispuni reket do kraja, a ne da izlazimo. Ukrao nam je Domen Lorbek, nakon što je čini se već imao Žorić. Uzeli. Lorbek, odnosno Laković, više nije onaj pravi 2-8 šut za tricu u jednoj situaciji. Žorić ne šutom, ne, tako je, idemo unutra. I opet Laković i Vidmar obično zakucava. Brda je njegova ruka. Balažić pa Lorbek ide, Rudeš se priprema barem. Laković, Balažić i moramo ovo uzeti, tako je, i otići samo na 2. Dobro, u kontroliranoj smo situaciji. Ja sam se malo poplašio kao Zec kod onih 9-4 i kod one nesportske. Ukić, šteta da nije ušlo, osobna pogreška, i sada se oni počinju puniti. Vidmar druga, Begić jedna. Igramo dobro, stabilni smo na terenu, nisu svi izbori dobri, nisu sve solucije odlične, ali živi smo, to je dobro. I dakle imali su slobodna bacanja Žorića, prva u završnici ove četvrtine. Slovenci imaju već 7 od 7. Bio je jedan faul na Bogdanoviću, ko kuća tu ne svira, ni čega su dali onaj kontranapad koji je imao još i, čini mi se, nesportsku. Tako da kažemo da nismo prezadovoljni suđenjem. Ukić, Draper se priprema upravo njega odmijeniti. Nakon što zabio je 18-15. Izašao je Bogdanović da odmori. Bogdanović više ne može. Draper, Rudež, jajni tricaš, problemi u obrani. Rudež do sada na ovom prvenstvu 4 do 8 trice, 50%, odlično. Ušao je Boštjan Nahbar, on je njihov najefikasniji igrač. To je važna obrana sada. Domen Lorbek, Ukić je na njemu 10 sekundi, prodor Lorbeka. Osobna za 2 bacanja. Ližek, Ukrajina. Da, Nahbar, sjajan momak. Za moj ukus najbolji slovenski košarkaš, rutiner, 33 godine, igrač u Barceloni. Sljedeće sezone lani u Bambergu, Njemačku. U Njemačku su ipak malo niži nivo. Domen Lorbek, strahovito su precizni, koncentrirani Slovenci, 8 od 8 iz slobodnih bacanja. Zadnja minuta u prvoj četvrtini. Slovenci su pola koševa postigli slobodnih bacanja. Trica im je 1-3, naša 0-2. Ukić, idemo još tamo Žorić, malo se kao bacio Ukić. I njegov šut je 1-4. Nismo dosljedni. Zašto ne igramo ono što smo uočili kao najbolje oružje? Kontrolirani napad. Draper i Laković. Zatvoriti reket. Domen Lorbek, visoka lopta. Draper najviši. Idemo 3-2. Ukić će ipak sada stati. Slovenci su se vratili. Domen Lorbek je bio tu. Tako da vidimo reakciju Drapera. I bi nam koševi jako dobro došli sa Gruzijom 4-5-3. Markota, Žorić. Nadao sam se da će još i osobno biti. Zakucavanje je bilo Žorićevo. I dakle 17-20, 20-17, -3. A ja mislim da igramo za +3. Igramo dobro. Plaćemo kod sudaca, a nema potrebe, jer na to smo trebali biti spremni. Kogod želi dobiti u gostima mora biti bolji bar 10-15 razlike. Pogotovo u ovoj prvoj fazi natjecanja. I prema tome mi moramo nadigrat Sloveniju, ali ne sa
trkom, nego moramo sa rezonskim napadom i sprječavanjem kontranapada i zatvaranjem reketa. Oni neće dobiti utakmicu na šut izvana, nego će dobiti na prodore i na efikasnost iz kontranapada. Prema tome, vrlo je važno zatvoriti reket. Ravnoteža u svim segmentima, osim u slobodnim bacanjima. 9, a mi 3 od 4. Drže smo i ostalom ušli u bonus, iako je po 6 prekršaja na svakoj strani. Jedan od najboljih centara Evrope, Tomić, blokiran od Mirze Begića, koji je inače rođen u Bijeljini. Ide u Olimpijakos. Draper nepotrebno na Lakoviću. Iako njihova postava je sa 4 izvanredna šutera, ja bih rekao čak 5, jer i Edo Murić je osmica je također dobar, vrlo efikasan igrač, vrro perspektivan i zanimljiv igrač. A na postu je Slokar, evo upravo ga vidimo. Sve dobri šuteri. Okay. Treba se bojati Nagbara. Brzo opet ulazimo u bonus. Sjetite se, u manje od 3 minute smo bili u bonusu. Zato su Slovenci imali ovih 9 slobodnih bacanja. I to je stvar taktike. Idu na prodore i traže faul. Pogotovo to Laković je specijalac za takve situacije kad ne može drugačije da izluđuje u kontaktu. Zatvori reket. Zatvoriti reket. Laković i... To se vidi iz aviona da oni žele na Zicerdo. To iz aviona se vidi da treba zatvoriti reket. Istek prve minute, 2 osobne pogreške za naše, -5 i oglasio se najiskusniji sudac i prvi sudac ovdje, Fernando Roja, Portugal, Lorbekova osobna pogreška. Prva. Draper. Bogdanović se vrlo brzo morao vratiti. Markota, novi pokušaj trice iz kontakta. Žorićev skok, nije bila to izrađena trica. I sada prekršaj u napadu u kome je bilo međusobnih guranja. Vjerovatno je sklanjao ruku da bi primio loptu. Sad ćemo vidjeti ako se to da. Vuče za dres. +5 Slovenija. Podrška iz gledališta. Laković čeka Murića. Još jednom Laković pobjegao i ovo je opasno. Čim Nagbar ima otvoren šut. Opasno je to što ne skidamo loptu. Razem Lorbek, ali je zato Domen Lorbek. Druga slovenska trica od 7 pokušaja. Domen Lorbek i Zoran Dragić. Mi nemamo trice. Prednost je 8. Nismo zabili ništa u ovome dijelu. Markota izluđuje Nagbarovu osobnu pogrešku. Zonska obrana može biti dobra protiv šutera, ali nosi sobom jedan veliki rizik, a to je obrambeni skok. Nedostatak obrambenog skoka koji rezultira činjenicom da nemaš vlastitog igrača kojega ćeš zatvoriti i osigurati to da napad ne može prići do skoka. Jer tamo pokriju igrači uglavnom prostor, a ne igrača protivnika. 2 minute u drugom dijelu. Prvi koš Hrvatske. Još nemamo pogotka iz igre. 5-0 do Maloča Slovenije. Priprema se Šarić koji nije najbolje reagirao na prethodnoj utakmici, ali njemu sve opraštamo zbog nadarenosti, zbog tih 19 godina. Znamo da će se potući, raskriliti i nastaviti zadržati svog suparnika. Ajmo s tom zonom, ali treba skinuti loptu u skoku. U šuterskom dijelu u toj zoni se bojim najviše Nagbara, za koga će se spustio se neku loptu i na Nagbaru je Šarić koji radi od Tunikovića.
Dakle, opet smo u bonusu nakon 3 minute. Tako, zato što igramo obranu s rukama, a ne sa nogama. Slokar. Laković. Blok mu radi Nahbar. Lorbek. Tamo čeka Slokar. Istekle napada, sekunda, pa neće valjda. Lorbek nam opet u zadnjoj sekundi, 2 puta za redom. Lorbek 2 od 3, 10 košova, prvi je strijelac, ali ne Erazen, koji nas je izneredio u Poljskoj, nego mlađi i pa puno slabiji brat Domen. Draper, malo se posljedno, Draper, Rudeš traži svoju priliku za tricu, 7 sekundi do isteka, Draper mora šutirati, otvoren je šut bio, ali naša je trica 0-3. Slovenska 3 od 8. Evo nam kontre. Draper, osobna Laković. I sad mi tražimo nešto. Ali neće moći ove noći. Slovenija igra na krilima entuzijazma. Veliki je doprinos publike, naravno. Mislim da se bespotrebno žalimo sada na svaku odluku suca. Nismo postigli koš iz igre, to je sad puno bitnije u drugome dijelu. Od priče sa sucima neće biti apsolutno ništa. Da, zamijenili smo uloge. Mi bi trebali igrati, a oni svirati. Da. I Kovanica koju spominjem jedno 20 godina, vjetar u leđa, je nešto što je u prohladnoj jeseni sasvim očekivano u Sloveniji, a i šire. Ništa to nije to novo. sad je nešto, mi moramo, ono što je rekao Skansi, biti plus 10 bolji, a mi smo minus 9 u zaostatku. Napravili smo već vrlo 2 brza bonusa. Draper. Evo, Slovenija igra vrlo agresivno, ali mi smo neefikasni pod košem, nema nas nigdje. Otvoren šut za Šarića. 0-4. Šut za tricu. Imali smo minus 2, došli smo im, ali i nakon 30 minuta bilo minus 3 samo. Ali sada u ovom razdoblju je 8-2. Nahbar protiv Rudeža koji teško brani i ovo je iz kontakta naša 5. osobna pogreška u ovom dijelu. Na Boštjanu Nahbaru smo napravili 4 penala. 4 faula smo napravili na njemu. On ništa nije napravio nego zadriblo 2 puta prema košu. Da. Zorić izlazi, Tomić se vraća. Dakle, ona koncepcija da centarski nešto dobimo se nije ostvarila. Tomić 2, Begić 3, 0-0, a na vanjskoj liniji nas oni izneređuju, posebice u segmentu trice, 3 od 8, u slobodnim bacanjima, evo im kroz ta 2 segmenta prednosti. Nahbar 10-10 slobodna bacanja, to znači da su izuzetno koncentrirani Slovenci. Prvi promašaj. Sada su istekli samopouzdanje. Prvu utakmicu su imali sreću protiv Čeha. Jedna odluka dovoljna za 2 boda. Sjajna utakmica njihova protiv Španjolaca. Čekali su 14 godina. Draper, bravo, vidi. I Rižik sudi još i osobnu pogrešku. Dakle, 14 godina su Slovenci čekali da pobjede Španjolce. Jesu plus 9 nakon 11 uzastopnih poraza. I onda sada protiv Gruzije, vjetar u leđa, plus 4. Dakle, 2 utakmice su dobili u egol. A fenomenalno izgleda 3-0. I to je to. Izvoli, Pero. Ja bi rekao jedno moje iskustvo sa Božom Maljkovićem. Igrao sam finale kupa u Ateni. Da, to je pomenuto. Objektivno smo bili bolji, a izgubili smo. Mislim, puno sam puta analizirao tu utakmicu, gledao ponovljene snimke.
a i u toku utakmice sam ustanovio da je u tom finalu igrao identično kao što igra danas. Sve je na granici faula, sve je na granici incidenta. Njegova obrana je izvanredna, sa puno pomaganja, sa puno kontakta, sa puno rizika, ali to stvara kod protivnika veliku nervozu, nesigurnost. To je ona taktika koju Božo Maljković koristi u košarci, a to je da ako imaš živaca možeš pobijediti, ali ako nemaš izgubit ćeš. Evo ga, dobra vijest za nas. Mirza Begić treća osobna, Sloka to nije u napadačkom dijelu, tako opasan kao on. I tu je sada prostora ko u priči da se proslavi Ante Tomić. Zabio je važan koš, ima problema sa slobodnih bacanjima, ali mentalno još u smislu agresije. Njegovo prvenstvo još nije počelo, ja bih rekao. Ove centre on mora nadigrati. Ako ne može protiv dvojice, neka vraća loptu za otvorene šute. 4:0 Hrvatske za -6. Rejper, vratio se Goran Dragić, samo je alternacija bio ovako na par minuta. I Navžda, pogledajte njegovu fiksu, trećom promašaj, skok Bogdanovića, Rejper vodi naš napad. Možemo se ponovo vratiti. Ajmo. Sve u redu. Bogdanović. Naša je lopta. Udvajaju Bogdanovića, pa valjda to mu mora neko reći i on treba izvući loptu od sebe i imamo igrača više negdje. Rejper i Dragić, Šarić ne ide na šut, Tomić protiv Slokara leđima. Evo, to je njegova igra. I tako 50 puta ako treba. Do preksutra. I svih će ih istjerati penalima. 6 prekršaja su napravili slovenski centri. 3 Begić, 2 Vidmar i sada... Ja mislim da su mogli do sada i 12. Mislim, to je unutra lopta, ako ga utroje, udvoje, izvuci je natrag. I sad samo da vidimo šta će biti sa slobodnim bacanjima danas. Antinin, dobro je da je ušla prva radi samopouzdanja, mirnoće. Tomić 8 od 16, 50%. A danas će biti bolje. Tako, mi moramo držati utakmicu sa malom razlikom i to su naše velike šanse. Nervoza ne ide u korist slovenskoj reprezentaciji kad se približimo kraju. Da, napravili smo 6:0, još se jednom idemo obraniti i bit ćemo potpuno... Zatvori reket! Dragić pivotira protiv dvojice, bacio se, glumio, Tomić je ukrao u loptu, idemo 3:2, Rejper, Rudež i popravni ispit. Priznajte nam koš. Da vidimo Roha, osobna pogreška broj 10, 2 baca. Ajmo, Nagbarova osobna. Sad treba pogoditi slobodno. I tako se to radi. Nagbar 2, Vidmar 2, Begić 3, kod nas Ukić 2, Simon 2, Tomić 2. Tamo ne smije Tomić napraviti osobno. Zar nije bilo odlučujuća ta obrana, zatvaranje i kad se stisnemo u reket, Goran Dragić ne može. I nema faula za centra, jel? Rudež nije još i vodio slobodno bacanja na ovom prvenstvu, ali u naletu smo 6:0. Sada mi imamo ono što su Slovenci imali u prvoj četvrtini, serijal slobodnih bacanja. I već smo mi tu na 12. Ako si primijetio, Sako, imali smo obrambene skokove i slobodna bacanja. Prvi dan sam rekao, to je formula. 8:0 Hrvatske. Opet smo samo na -2 kao što je bilo kod onih 14-12. Vratili smo se u utakmicu i dalje smo u zonskoj obrani. Stiskaj. I treba još izdržati 10 sekundi. Nemaju ideju, potegao je
Kad ja kažem da nemaju ideju, onda Dragić zabije. Nećemo bolje ništa ne govoriti. Ali tu su Slovenci jači. Naša trica 0-4, Slovenska 4 od 9 i pao je tamo jedan od Dragića. Poentirao nam je Bogdanović i opet je 3 razlike. Zadnje 4 minute u prvome dijelu. I jedni i drugi naravno u bonusu. Samo treba držati priključak. Samo držimo priključak. Lordbek 10, Goran Dragić 9, kod nas Bogdanović već 12, pa onda niko ni blizu. Nije baš briljantan šuter za tricu Goran, ali je sjajan igrač, majstor na otvorenom terenu, najbolji bek izvan NBA-a. Svjetsko prvenstvo 12 košao, evropsko 12 za Sloveniju. Evo, dakle, Goran Dragića. Ali u igri je sada ponovo Blažić. I Draper krade. Prati ga Bogdanović. Draper to vidi i nema osobne pogreške na Bogdanoviću. A mogla bi biti. Pola koša je. Dakle, 31 Hrvatska, 32 Slovenija. Samo -1. I to je sjajan nastavak, jedna odlična serija naših od 10, nije 10-0 jer je ona trica bila Dragićeva malo prije. Tako s tom tricom se ne rješava utakmica. Ona je neugodna za nas na trenutak, ali vidiš, konceptualno je važno otkriti što ti donosi prednost. Prednost ti dolazi sigurnost pod košem, zatvaranje koša. Ako ne primimo koševe pod košem, mi ovu utakmicu možemo dobiti. Ako dozvolimo njihov kontranapad i prodore lagane i polaganja, onda i trice će poslije uslijediti i biti odlučujući. Mislim da je Repeša ušao u dobar ritam i promjena obrana. Imamo ovu zona nije klasična zona, nego je match-up zona kad u nekim situacijama igrači isprate svoga, tako da nema onih otvorenih šuteva bez ikoga blizu. Vrlo dobro vodi. 4 igraju zonu, 1 igra čovjeka. Božo Maljković ipak je u silaznoj putanji svojoj Trenovskoj, rođen u otočku kod nas, ovu moj kažem, prva reprezentacija, a o enigmi Sedevića ćemo jedno druge prilike i ja teoriju. Idemo prije probati povesti Slovenija. Prvi puta na ovoj utakmici. Za ostatak je samo jedan podrška. Zatvori! Dragić, osobna pogreška. Tu Šarić nogama ne može ispratiti njega. On je prespor za njega. Ali dobro, ovdje treba i Draper da zatvori ili Bogdanović, ne znam ko je bio u prvi igrač do njega, mora zatvoriti taj prodor por cijenu da primimo šut. Promašili su samo jedno slobodno bacanje, a mi 2. Dragić, 10. koš. Znači, on je jak igrač u NBA-u jer tamo se igra 1 na 1. Ovdje u Evropi treba koristiti puno to što mi igramo zatvorene obrane sa pomaganjem. Evo Zoran Dragić, osobna pogreška na Bogdanoviću, drugi njegov prekršaj i Bogdanoviću crta slobodnih bacanja. Bogdanović 2 od 2 do sada. Bravo, igra izvanrednu utakmicu, izvanrednu. Žorić se priprema, ne još ući. Miran Staložen, sjajan, 33. Ajmo iz početka, 0-0. Samo zatvarajmo reket. Ostavimo mi njih na šutu, pa ako dobiju šute izvana, nek se vesele. Dragić, zona, Dragić ide, ne može to Sloka zabiti, uzeli smo loptu, nesigurno su slovenski redovi, a kad se njih stisni... Zatvorit reket i oni imaju ozbiljne probleme. Tomić se mora spustiti. Ide lopta, još.
bravo. Bogdanović gura ga tamo, ali dobro, uzeli smo novu loptu. Šarić može protiv Balažića i sada traži akciju, rotaciju, jer imamo cijeli napad na Šreder. Ovo je otvorena šprica, međutim Šarić je ukrao novu loptu i sad će reći da je crta. Pa normalno. Evo tehnička, jer oni znaju da griješe i ako ih upozoravaš da griješe, onda ti sviraju tehniku. Ajde, ne znam, ne bih ovdje su delegati čine, razgovara Jasko, pa nemojte raditi cirkus od Europskog prvenstva. Prvo da vidimo da li je nagazio ili nije. Ajde. Nagazio je, Bože moj, ali na guranje. Da, prvo faul, pa onda nagazio. I onda je potrčao Repeša i sad ćemo 1-8-122 slobodna bacanja. Tu situaciju smo sa Nestrskom već imali i to je onda teško se psihički vraća. Da, ali i to je snaga jedne momčadi. Mi moramo biti izdržljivi u psihološki izdržljivi. Dva bacanja lopta, umjesto da je lopta naša. I sad obranimo i ništa. Idemo dalje. Dragić, utrčavanje, sjajna akcija. A vi još uvijek mislimo o tome. Mi smo sad u mislima još zabili na onoj tretoj. Grejper, Bogdanović. Plus 4 Slovenija. Još je mogao to do kraja Ante Tomić izrealizirati, zabiti 100 koševa. Lopta ostaje u posjedu Slovenaca. Imaju dugačak napad, zadnje minute. Ne dozvoljavaj prodor. Ako treba nešto riskirati, onda je njegov šut izvan. I gotovo. Razmišljamo o suđenju, sad sam i ja otišao izvan utakmice. Minuta 37, plus 4 napad, potegao Goran Dragića. Ma možeš misliti. Ma to do vijeka bi puštao. Ali nemamo trice, 0-5, to je problem. Ide lopta. Bogdanović protiv Dragića i dotaknuo je neka i onda opet od Dobrića. Stvarno nismo sad imali sreću i Dragić je u ovome specijalista. Ali nisu uspjeli u 2-3 navrata. I ovo je blokada. I sada će svirati najgore što moglo biti, a to je koš u faulu. Sada oni rade 6-0, još će biti 7-0. Minuta i 3 sekunde. Možda je sve plod onog incidenta tamo u kojem smo izgubili koncentraciju. 33-33. Pa sad Potočić, Maleni ili ne znam, voda na mlin. Dakle, prošlo mi je kroz glavu 1.000.000 takvih situacija. Indianapolis, kada je Argentini od druge strane. 95. Atena, kada Litva nije željela. Sve to vrijeme gospodina Bore Stankovića. Dakle, ovo je sport u kojem lopta dvije odlučuje. I ako dobiš taj povjetarac, ajmo to lako znači, onda ovo može prelomiti našu sudbinu ili sudbinu bilo koje. Može, ali samo hrabri i snažni momci pobjeđuju. Našli smo se 1.000.000 puta u toj situaciji. Nemoj ti misliti da su medalje koje smo osvajali bile za nas samo nizbrdica. Imali smo uspona teških, protiv svih na svijetu smo ratovali. Snaga ekipe se sastoji u tome da na igrače to djeluje onaj čas i nikad više poslije. To je sad to, da li ćemo imati mentalne snage potpuno se vratiti, jer kažem, u ovom poluvremenu su bile dvije takve situacije. Jedna malo manje drastična od ove zadnje. Ali idemo ljudi se voditi dodatno bacanje. Ja mislim, Slavko, da ako mi držimo otvorenu utakmicu do kraja, neće svi
svi trenuci završiti na ovaj način. Ovo je završilo na najgori mogući, a to je da smo primili koš i faul. Ali bit će situacija u kojima će se lopta nasmijat nama, a treba držati priključenje. Igrati hrabro, probati se vratiti u ovu zadnju minutu igre. Tomić, Rudež na drugi obruč, dotaknuta mrežica, Tomić popravlja. Ne, to nije povlačenje za mrežu. Da, nego u žaru igre i to nije ono zbog čega je Makedonija izgubila. Ne. I tu su se žalili Makedonci na suđenje. A da vidimo, evo, skidaj. Sad treba obrambeni skok. Odbija se lopta dosta daleko od obruča i tu Slovenci to nam uzimaju. 8. njihov napadački skok, a vidimo mu nije 8 napadački skok. Samo zatvorimo reket. Ovo je prodor sigurno. Prodor je sigurno. Prodor i Balažić iz kuta, nema koša, istek vremena, a ne je moguće. Ogledao sam semafor i sada Lokar koji je zabio 0 koša na ovom presu. Dobro zlatno. Obrambeni skok. Ja sam pogledao već semafor i rekao gotovo je. Ne, bilo je 9 desetinki ovako nešto. 41-35. Možemo igrati sa Slovencima, to je spoznaja u ovome dijelu, svemu unatoč. Dakle, da vidimo, Bogdanović 16, onda niko više od 6. Tomić mora dati ruku, mora zabiti 10-ak protiv sada već faulima opterećenih slovenskih centara. 12 pogodaka Goran Dragić, od čega 1 trica, 2 trice nam je zabio Dome Lorbek, 10 pogodaka. Segment u kojem su bolji je trica, 4 od 12 njihova, 0-5 naša. Idemo u mix zonu. I ajmo igrati pravu utakmicu. Jer, kažem, ako bi došli ovdje do pobjede, onda bi se stvorio krug mi, Španjolci i Slovenci. Po jedna pobjeda svakom u drugi krug, što je vrlo bitno. Teško se sa 0 bodova može doći do četvrtfinala. U onoj skupini, sada kada smo u začetku utakmice, samo vas podsjetiti, dakle, da su Finci ostvarili pobjedu za ulazak, da su Italijani bili bolji od Grka, 9 razlika, ali dakle, Italija 4-0, Grčka ulazi, Finska ulazi, otpadaju Švedska, Turska, Rusija, iako se igra još jedno kolo. Mi kao broj 3 bi igrali sa Italijom u četvrtak, pa onda u subotu, ali sve ćemo znati sutra nakon Češke. 17:45 naša ključna utakmica za ulazak u drugi krug. Tvoji kolege novinari su sada u pauzi pitali isplati li se potrošiti se večeras na utakmici koja... Do Markota novi napad. Ukić opet ide na ulaz, povratna lopta. Bogdanović sada mira stežemo kao zlakac u Slovence. Bogdanović 1-1 i iz dodatnog bacanja dodirivanje mreže ne ide i Markota osobna. Jer je Dragić već bio u kontri. Imali smo sada 128 šansi u ovom napadu. Markota drugi. Šteta je prilično loš izbor jer je teško očekivati da će nama svirati faule koji su mali fauli. Mi moramo naći otvorene šutove. Ukić i Goran Dragić. Iz bloka izlazi Lorbek, a Radinu pak blok Ridmar. I onda Teodor Domena Lorbek koji igra već drugu jako dobru utakmicu. Lorbek 12 košova, Dragić, Goran Dragić 15, Goran Dragić 9. Taj trolist drži Sloveniju koja je sada ponovo na 9 razlike. Bogdanović ide 1-1 sa Murićem. I Murić ga je blokirao presporo, preumorno je to bilo za Bogdanovića. Kontra. I uzmimo tu loptu. Markot je već bila na ruci, a onda Goran Dragić sada vodi napad. Sad se treba bojati
najezde slovenske i za nas i nesportska Zorić. Sad se treba bojati da po tih 9 da ne potonemo. Druga nesportska ovdje. Ne mogu ništa reći. Ovo je Maković inače. Luka Zorić druga osobna. A atraktivno. Zorić je u Zagrebu, a nije ni došao on. Dobro, malo tu još i odgubio. Nije, sa dvije ruke ga je uhvatio. Bio je nedvojbeno. I ovo je ona zbog blokada. čega ne pokuša ga ispratiti i probati izblokirati, pa neka ga zakuca u parket ako treba napraviti faul. A ne povlači za ruku, a to se vidi. Eklatantno, vidljivo. Snažnije malo. Da. U nekoliko smo se navrata uspjevali vratiti. Nadajmo se da ćemo se vratiti i sada. Sad je nekakva prelomnica, 3 minute u nastavku. Samo jedan naš koš, 5-2 je za Slovence za ukupno +9. Sjajna blokada Murića. Vrlo mlad momak, 21 godina. Igrač Krke. I Vratino mu igra. Nesportska je, pa će biti još i lopta sa strane. Slovenci promašili 3 slobodna bacanja. A Goran Dragić je postigao 9 od svojih 17 koševa sa crte slobodnih bacanja. Samo zatajni Nagbara, ali nećemo ga valjda prozvati. Drži ga Markota, prolazi Nagbar, Udrih, odnosno Vidmar ide na zakucavanje, Zorićeva treća osobno. Jedino što radi u napadu Vidmar je da zakucava. Mi ne igramo sada pametno, nego smo u panici. Prvi naš igrač sa 3 osobne, Zorić. Vidmar, rekao sam, 39% u Euroligi. U Euroligi 111 slobodnih bacanja, 44 zabio. I onda je narodno veselje kad zabi ovdje na Europskom prvenstvu. Sad treba skinuti loptu u skoku. I 2 za redom. Kad ih ide ih. Zorić, udvajanje na Zoriću. Bogdanović mora ući konačno neka trica na naš zahtjev. Simon, 0,5 je bila trica. I, dakle, 10 razlike. Lorbek. Goran Dragić. Dribla kroz naše Dragić. Zorić ne može čuvati. Ne može Zorić čuvati Vidmara. Ne može. Točka. 12 razlike. Kome svirano Lorbek. Druga. Markota. Simon. Blok Zorića. Markota. Idemo pokušati. Ne. Zorić je uzeo novi napad, ali naša ipak lopta. Simon protiv Lorbeka, protiv puno. Zid i osobna pogreška za isto treća za Vidmara. Vidmar 3, Begić 3, Tomić u igru i mora zabiti seriju. Ako mi dozvoliš, rekao bi nešto što je
prisutno u mnogim aktivnostima ljudskim, ali ovdje u košarci je neobično važno. Detalji su ti, vrag stoji u detaljima, kako se ono kaže. Pogledaj kako mi pravimo blokove, mlohave, mekane, a kako oni čvrsto, prljavo, mi to kažemo, to je na granici faula i tako da, ali je to čvrstina u bloku koja dozvoljava onda da se igrač lakše oslobodi. Sada zabiti, pokušaj za tricu, bomba uz Bogdanović. Nema Bogdanovića drugi dio. I zabili smo 6 koševa u 5 minuta. Ukić hoće nas povući, Marko to sada ne razmišlja o tricu, Bogdanović. Idemo napraviti taj četvrti prekršaj. Bravo, bravo, bravo. Dobro Žorić, odlično za Markotu. Htio je prisiliti, a treba Žorić igrati ofenzivno da napravi Vidmar četvrti prekršaj. A vjerovatno i sad napravio, ali nije svirano. Po 3 prekršaja u ovom dijelu. Bilo je 13, sada je 9, nova lopta, Ukić, tamo je već Bogdanović, možemo ići u leđa, Simon na otvorenoj trici, pokušava Nagbar i nije bilo dovoljno precizno. Trica nam je 1-8. Slovenska 14-5, 36%, to je dobro. Dragić, Lorbek, Bogdanović je tamo, još jednom Dragić, Goran Dragić, Nagbar, 3 sekunde, šutom sa Bogdanovićem i nije se oglasio, tamo je bio najbliži Fernando Roja. Da li je bilo odgurivanje, Pero, nisam vidio. Pa, vjerovatno je bilo, ali najvažnije šta je sudac odsvirao. Idemo tako, Zora, kontakt, zabi, opet se boji i ne želi napraviti Vidmar prekršaj. Znači Žorić, nakon što 3 put nije obranio, sada napadački jednom dobro dodaje, pa onda zabija. Žorićevi 6 koševa i on ima 3 prekršaja. I to je njihova 6. trica. Pa mora i Nagbar nešto napraviti. Napravio je u prvom poluvremenu na to da smo pokupili dosta faulova. Sada kad mu damo otvoren šut, to on zna, to mu je najbolja strana. Marko te iz igre, Šarić u igru. Bez koša Šarić, 2 osobne. Luksandić nije ulazio. A Tomić na dnu klupe. Prema se Rudeš. Neko otvori tu tricu. Ukić. Ukić je na 6 pogodaka. 2 osobne. Opet smo na 9. Ajmo smanjiti do kraja ove četvrtine na 6. Vratio se tu Jaka Laković da odmijeni Dragića. Nagbar, vidite rutenera kako se gurno. I hoćemo li uzeti? I ovdje je sad prekršaj Lakovića na Ukiću, gospodo. Simon, idemo u kontru, ali tamo Laković ga čeka. Žorić i ušlo je. Bravo, Roko, ovo je izvukao čudom, ovo dodavanje. Samo tijelo mu je bilo zaokrenuto. 7 razlike. Stiskaj obranu, još uže. Jao, Žoriću, pa jer može on pokrenuti nogu? Ovo je situacija u kojoj treba samo staviti nogu na korner liniju i to je faul u napadu. Ne treba tražiti to, ne treba ništa. Samo iskorak prema korner liniju. Evo Tomić. Idemo Ante. Učinak Tomića 12 minuta, 2 koševa. Ali tu je sada Begić, istrčao Tomić i Begić mu je sam na Simonu, to nije dobra vijest.
Moj dečko Aleksandre Milojević. Ali nemojmo, sad smo prepolovili razliku i sada idemo na plać sucima. Pa dobro, šta, nema to. Trojica tu, tražimo da idemo na loptu. Faul, noga, svašta, mislim nisu loše odsvirali u krajnjoj liniji. Treći prekršaj Roka Ukića. Dođemo i onda 2 minute, 7 razlike. Mirza Begić na crti slobodnih bacanja. Mirza je zabio jedno dodatno ono i neće zabiti oba dva ovdje. Stavko. Ajde ja jednom nešto pogodim. Stavko, ajde nastavi. Da. Pa on nije monstrum u slobodnim bacanjima. Ne, pa čovjek zabija 57% slobodnih bacanja. Ajmo skidat. 7 razlike. Dobro je prošla cijela ova pjesma. Minuta 50. To se da od minus 13 svesti na što je manje, naravno. Ukić, blok Tomića. Fali nam Rudezova trica. Idemo sad to riješiti. Jednom je dobio bananu Tomić. Povratna za Rudeza, za tricu. Neće ići, ali napadački skok. Nagbaru suđeno, iako da budem pošten, ja sam vidio i Šariće prekršaj. Ja bih da mi vidimo na ponovljenoj snimci. Prosvjet gledališta jer je svirano Nagbaru. Ne vidi se. Nagbar Šarić, ja mislim da je Šarić. Dobro, možda oni sviraju prethodni faul Nagbar. Ne znam, ali ja mislim da ovo nije za svirat. Nagbar tijelom, odnosno rukom drži za dres. A onda je drugi faul. Reakcija. Da. Nagbar se smije, a Nagbaru je to treća osobna na samo 4 koša je. Slovenci također u bonusu. Ukić i Dreper na bekovskim pozicijama. Ukić. Bravo Roko. Laković. Koristi visinu prema Lakoviću. Kako treba leđima, da, na poziciji Ajmo. Pota. Ukić, slobodna bacanja. Najbolji izvođač kojega znam. Evo ga, da. 5 razlike. Svi u bonusu. Laković, fali nam koja trica. 2-10 smo. Neće valjda Murić, ali obrambeni skok. Naš je skok. Idemo, vuci to. Roko ipak vuče ručnu. Jer je bio Rudez tamo naprijed. Tomić za Ukića neće ići, vidim ju odmah. Ali nema potrebe. Šta se čudiš? Roko, Markota 0-3. Ukić jedna od 2 trice. Propustili smo priliku sasvim ući u utakmicu. Zatvorimo dvojica troja. Tako je, da. Mirza je zalutao. Pokazuje akciju broj 4. Repeša ušao u igralište. 13 sekundi do odmora. I bravo, tako je, bravo. I što kaže Aleksandar Makedonski. Koš vrijedi. Hvala lijepo. Aleksandar Milojević. Ovaj dečko broj 7, Nebojša Joksimović. Joksimović igra u Hemofarmu u Igokeji. Rođen u Kopru. Sad će ući za 12-13 sekundi, ali bitno je da Tomić ima priliku da dođemo samo na 2. Evo ga, Slavko, jesi vidio kako koncentracija pomaže. Zaboravimo sve probleme, publiku, suce, sve zaboravimo i mislimo da trebamo držati priključak do zadnjeg sekunde. To su naše šanse danas. Tomić 2 od 2 slobodna bacanja. 3 od 3 i sada da zapišemo 55, 57. Probajmo ne primiti koš u ovih 8 sekundi. Dragić je opet pošao, Begić radi blok. Dreper je tu 3 sekunde preko ruke. Pa jedan put da i mi ne primimo koš. -2.
Igramo za plus 4. Rekao sam ti, na kraju prvog dijela neće sve epizode završiti u njihovim rukama. Ali pazi, Pero, dakle imali su 13 razlike, nizbrdica je bila jako velika, ručna nam nije radila, led, dakle 50 prema 37. Ali smo motorom mozga uspjeli zakočiti. 18-7 to razdoblje, dobili ovu četvrtinu 20-16 i na samo minus 2. Najbliži i najbolji smo bili kod onih 33-30. 3 puta smo izgubili i 3 puta se vratili. Ja bi da gubimo cijelu utakmicu osim u zadnjoj sekundi. Slažemo se. Jedini segment koji bismo morali probati popraviti je, vidite, ova trica, 18%, tek 2 od 11. Slovenska je tu bolja. Da. Napadački skok i jedan i drugi, jedna druga reprezentacija. Moram reći da nas nije išlo, ali nije bilo ni uvijek rezonski šut taj strica. I sada, dakle, centarski, Vidmar 3, Begić 4, Slokar 1, on nije bitan. Kod nas Žorić 4, Tomić mora izvrtiti te centre. I naš Krge diše Bogdanović, 16 koševa je bilo u prvome dijelu. Čini mi se da je sada imamo nešto bolju, veću pomoć od Kruna Simona i Bogdanović možda može i odmoriti neku minutu. 0-3 mu je šut u ovome razdoblju. Bogdanović igra 30 i... Mogla bi biti neugodna situacija Slovencima, Dreper, Ukić. Palo mi je na pamet sad kad sam vidio da Ukić jako voli igrati na ovoj posta poziciji, ovoj ispod koša centarskoj. I ako igra protiv Jake Lakovića, to može i dobro iskoristiti. Početak posljednje četvrtine, plus 2 Slovenija. I napad. Dragić, Rudež je tu. Okrenuo je Vidmar. Dobro je postavio se Tomić. Tako je. Ante, idemo, probudimo se, odigrajmo. On je trostruko bolji igrač od Vidmara. Akademija nauka za Vidmara. Ne bih želio vrijediti, ali Vidmar je ipak igrač je u Fenerbahčevu i dobar igrač. Međutim, Ante je taj koji se treba raskrijiti, obraniti. Blažić je tamo iz kuta, ne može se šutirati. Evo nam lopte. Jaka Laković, veliki igrač. Zonska odbrana definitivno ne odgovara Sloveniji. Sad je pitanje s koliko ćemo koncentracije i šustrine pokupiti te lopte koje se odbijaju od koša i koliko ćemo koncentracije zatvoriti prodore prema košu. Kad prvi put povedemo, mislim da će Slovencima biti voda do ušiju, u ušima i moram nadati se da će se to i dogoditi. Šarić, hoće li ući konačno ta trica? Prvo vodstvo Hrvatske, vidim tatu Šarića tamo na onoj drugoj strani, veseli se jer je mlada snaž doveo Hrvatsku u prvo vodstvo ikad u ovoj utakmici. Da, nervira se Dragić jer ga neko se udostoja da ga čuva. Dovoljno brz za čuvati. Hrvatska vodi sa 58-57 i dalje ta zonska obrana koja se pokazala bunker za Slovence unatoč njihovim tricama. Lorbek je sada na ovom dijelu, Bogdanović ide na Dragić, istek napada, ali ovdje nismo išli na ruku i ne treba pokušao Draper, međutim Slovenci uzeli novu akciju. To je taj skok o kojem govorim. Puno se, daleko se odbija lopta na 4 metra i onda to Slovenci uzimaju. Preko ruke, ajmo, ne skok, može i Draper, ali Vidmar ne treba raditi preko. Koraci, ljudi boži, šetali ste. Dobro, ajmo igra dalje. I Draper, evo, tu se Draper uvijek odbija na 4 metra, ali... Pa nije zabranjeno bekovima. Gledatelji, toliko evidentnih stvari se događa da ne, to je najgore. Dobro, ipak je naša lopta, 8 sekundi. Draper traži prekršaj.
dotaknuje loptu. To su sada kraju ispred. Nije valjda ovako šutnuo bez dodira. Naravno, dotaknuo je slovenski igrač. Imamo 8 sekundi do isteka napada. Još jednom Draper. Bogdanović će ići 1-1 protiv Lorbeka. 4 sekunde. Bogdanović preko ruke. I uzima Šarić. Dragić osobna. Ma nemo. Medalja Sloveniji na ovom evropskom prvenstvu je zagarantirana. 8 minuta. Nemojmo padati na te greške da mislimo samo o suđenju. Ajde. Da, malo. Probajmo vidjeti i objasniti gledalcima ono što se događa, ako je moguće. Izmar Tomić izbio na trenutak samo Draper i napravio osobno. Neće valjda još to ući, da je uklonili priznali. Pero, zašto toliko emocija? Kad osjetiš, a to se osjeti da postoji tendencija nakana da se malo nekog pripomogne. A pravdoljubi se onda ljute. Idemo u utakmicu. Domaći. Vodimo pola koša, domaći su domaći, zeleno je zeleno, a idemo sada to uhvatiti za iznenađenje. Ja ti kažem da ovu utakmicu dobija skok u obrani. A sad ti vidi. U tom segmentu, dakle, ukupno skok 37-36. Tomić ide protiv Vidmara i povratna lopta. Može i tako. Bogdanović, ovo je bilo izrađeno, ali nažalost prekratak Bogdanović. Nema više snage. Dragić ide protiv Rudeža i... bravo. Izišli su Slovenci. Imamo nerješeno, imamo loptu. I 7 minuta do kraja za igrati junački. Da vidimo. Ne vidimo odavde, da bi nagazio. Ovdje nije, ali ovdje možda je. Ukić, odnosno Tomić, ispričavam se. Lorbek, nova prilika propuštena da povedemo. Međutim, u utakmici smo Tomić i Tomić je sada daleko od koša, ali je Šarić na Vidmaru i sjajna NBA akcija. Napadolje Goran Dragić. Goran Dragić, 21. koš. Plus 2 Slovenija. Tomić, Bogdanović, Draper, gdje je Draper? Tomić protiv Vidmara, 1-1 leđima. Nema koša, traži faul. Gdje je taj najbolji centar i radi što nam hoće. Dobro, vata nam Tomić ovu loptu, na 9 je koševa, 11 skokova. Ali šut je 3 od 9. Draper, zadnjih 6 minuta, -2 smo. Tomić, obrambeni prekršaj i Vidmar četvrta. Prvi prekršaj Slovenije u 5. minuti. Sada i Begić i Vidmar imaju po 4. Ima i naš Žorić, ali je potpuno neopterećen Tomić. Koji je... Ovakvu akciju Stavko ovo mora izvesti sa malo manje distance od koša i onda je to i koš i faul. Ali očito on najviše voli igrati tu na vrhu reketa. 4 od 4 danas, prošli put 4 od 10. Ajmo. Uđimo u zadnju minutu sa ovim rezultatom i ja sam zadovoljan. Prvo promašeno slobodno bacanje Tomića danas. Puno još. Više od 5 minuta.
Dragić, Balažić preko Bogdanovićeve ruke. Draper uvijek to redovito uzima ovdje. Odbijanstvo 4 metra. Dragić osobna broj 2 Slovenska, tu smo se izjednačili, a njegova tek prva. Jedna Slovenija. Nagbar je tu, ponovo. Samo 4 koša, 1 trica. Tomić, tako je protiv onih, ali ta ulica bila prekratka, malo iz kontakta je bilo zarotirano tijelo i Lorbek dobro ostavlja to Bogdanović. Šteta, ovo je trebao zabiti Tomić, 10 njegovih šuteva, samo 3 koša i opet naš nebetski skakač Draper. Možemo li tu sa igračem viška? Ne možemo, vraćaju se Slovenci. Nemamo napad. Moram kazati da je utakmica dobra, zanimljiva. Ja mislim da i naši navijači kod kuće, iako se nerviraju, pate, ali na kraju krajeva ako gledaju košarkašku utakmicu sa ovakvim izmjenama rezultata moraju biti zadovoljni. Bilo je minus 13. 4 minute do kraja. Hrvatska se ovdje ponijela jako dobro. Nije lako igrati u ovoj atmosferi. Slovenija je složila dobru momčad, imaju dobre igrače. Nisu oni briljirali na svim utakmicama, ali obzirom da su kod kuće treba im dodati tih 20% na kvaliteti. I mislim da se dobro Hrvatska nosi. Ova završnica koja je sad pred nama odlučit će sigurno živci i koncentracija. 4 minute, 13 sekundi, plus 1 za nas, po 2 prekršaja na svakoj strani. Dragić 21, drugi Dragić 10 koševa, Lorbek 12, Bogdanovićevi prvi košev u drugome dijelu. Regularna ova blokada Bogdanovića, apsolutno regularna. Bila je sad na ponovljenom snimu. Dok sam ja gledao na semafor, Žorić 4 prekršaja, jedini kod nas, kod Slovenaca, Vidmar i Begić, njihovi centri. Napad Lakovića koji će tu biti 2 minute na parketu jer će se onda Dragić vratiti sa svježinom za kraj. Da, izmjena ovih bekova sada i Draper se odmara. Ukić je u igri na Lakoviću. Dogovara se sa Bogdanovićem. Deset sekundi do isteka slovenskog napada. Roko! I Bogdanović je blokirao ovo. Šarić, idemo mi sada u leđa. Međutim, Šarić staje normalno. Neka Roko to organizira. Ukić ide leđima protiv Lakovića. To je koncepcija, međutim Vidmar je tamo i Laković radi osobnu. Treća Slovenska, neka uđu u bonus. Sloboda bacanja ukupno 24-18 Slovenija 75%, 21-16 Hrvatska 76%. Izjednačeni skok, izjednačen. Slovenci imaju 3 više. Bogdanović, opet idemo na Ukića protiv Lakovića, to je koncepcija. Bogdanović preko Vidmara, prekratko, ne valja. Zašto? I Repeša kaže, stani, gdje žuriš, imamo napad, možemo izmisliti nešto drugo. Nismo zabili mi, nisu ni Slovenci. Laković, 3 osobne, bez koša. Nagbar, Bogdanović je na njemu, drugi Dragić ide i imali smo sreću, nije uspio Zoran Dragić, lijepo je ušao NBA, ali brat je ipak 3 godine stariji. U zadnje 3 minute ulazimo sa minimalnom prednošću koju možemo podebljati. Tomić, Vidmar, ovo je 2 puta za redom promašio Tomić sa te... Znaš zašto? Damo loptu na centra i onda svi stanu i gledaju šta će se dogoditi. Šta će napravi Tomić? 0-0, već dugo niko ne uspijeva zabiti koš. Laković rastežu na Slovenci. Nagbar neće biti ovo, ne može ući. Dobro je, Tomić uzeo mir.
2 minute 12 sekundi. Joj, Repeša ušao na pola igrice. Traži publika. Ukić, povratno za Bogdanovića. I prekršaj. 4. osobna Slovenaca, Ukić u bolnicu, osobna Murić, kome je to druga. Hrvatska ima 2 osobne. Taj element, Pero, moj dragi, može biti bitan. Slovenija od ovog trenutka, 2 minute i 6 sekundi prije kraja, u bonusu, mi nismo. Ko zna zašto je to dobro ili loše. Nekad je dobro biti u bonusu, a nekad ne. Radi slobodnih bacanja. Sam mislio, a mi da možemo, ako bude trebalo napraviti još. Ukić, ne, kratka, vidim je odmah. Mi bi htjeli srećom dobiti, a ne pametno. Ovo su tako glupi završetci. 3-17 nam je šut, 18% za tricu u ovoj utakmici. I opet smo u vodstvu, a ja ne razumijem da li je moguće da mi ne razumijemo da imamo drugih oružja osim tog šuta. Naravno, ako ti uđu 3 trice za redom da ćeš dobiti, a ako ne uđu, onda ćeš se obraniti. Dugo, ni jedni ni drugi ne uspije. Murić nikoga ne čuva. Da li je to taktički se Murića ili pustio kaj suci ili ostao sama. Murić, trica, broj 7 za Sloveniju. možda je vrijeme da promijenimo obranu. Bogdanović pokušava i vraćamo tricom, vraćamo vodstvo. Ajmo. Koliko emocija kod Bogdanovića. Čekao je taj šut jer on je toga puno i šutirao. 19 lopti. Neće ići i napadački naša lopta. Minuta 20. Šta je grliš? Idemo napred. Ukić čeka upute. Prešli smo u fazu napada. Imamo sada meč loptu možda jer je minuta i 8. Trebalo bi dati koš. Ukić čeka Tomića. 4 sekunde. Tomić nije uzeo loptu i idu Slovenci. Ide u zakucavanje Murić, čak li prekršaj, tu nije mogao. Ajmo. Da. Ajmo auto. Prodana lopta i to bez ikakvog razloga. Tomić to nije to uhvatio. Da vidimo to. Evo da. I dobro. Najbolje je odluka Murićeva da ima zakuca. Cijela minuta za igru i imamo sve šanse. Ako smo željeli ovaj kraj, dobili smo ga. Sada bi trebalo odigrati s pameću, a mi smo napravili par loših izbora u napadu. Sad na kraju možda smo mogli u ovom trenutku imati vodstvo, ali nema veze. Imamo šanse bar sa 2 do 3 napada završiti utakmicu. 2 fiksa smo na ovom prvenstvu dobili. To je senzacionalno u odnosu do redovnog. A da li ćemo imati znanje, sreće i pameti da 3. put dobimo, što bi značilo ne još odlazak u drugi put. Dobro. Ali ako idemo i dobijemo Čehe, onda i prenosimo okudbinu od 2 boda. Ja bih kazao jednu stvar. Ovdje nismo došli samo zbog rezultata. Došli smo da pokažemo kako znamo igrati košarku danas, poslije toliko godina. I zato ja mislim da ne trebamo biti razočarani. Ali rađe bi da pobjedimo. Naravno, ovo je jako teška situacija. Igramo u jednoj dvorani koja ključa. Ovdje Slovenija ima podršku, vrlo dobru podršku gledalaca i u ovoj situaciji mi moramo se izvući. Na Bogdanovića to ide. Tomić čeka 8 sekundi tamo. Ništa nisu svirali. Nema koša dodatno i uzeo Rudež. Novi napad. Bogdanović. Tomić pa mora udvajanje na Tomiću. Nema prekršaja nikakvog. Ajmo igrat. 25 sekundi. Simon može li od do kraja? Simon preko puno ruki. Tomić pokušava i osobnu svira Makedonac. Točno. 20 sekundi do kraja. Bio. Evo, pogledaj. Aleksandar Milojević.
Edo Murić, treći prekršaj. 20 sekundi do kraja. -1 možemo pretvoriti u +1. I da li ćemo ići u prekršaj? Mi sada do bonusa. Pero moj, imamo još mogućnost jednog prekršaja. Tu je sada taj čet. Ali idemo Ante mirnu ruku jer zabio je 4 od 5 danas. U nebesu gledalištu. Izjednačenje. Evo, predsjednici su na nogama. I zabrinuti su neki. Ante Tomić za treće vodstvo Hrvatske od 1 razlike. Nije ušlo. Slovenci sada mogu igrati dugi napad. Imaju osiguran produžetak. A što ako budemo igrali produžetke? Možda bi to bilo u stvari najpoštenije. Da vidimo, možemo ja li to mislim 7 da će sekundi. Dragić Hoće Dragić će uzeti, ne smije Bogdanović. glup. Ne, smije. Jer je tek sada bonus. Zato sam rekao da je dobro da su oni u bonusu, a mi nismo. 3 sekunde do kraja. Na strani suprotno od lopte će napraviti blokadu Murić za Dragića. Dragić i Bogdanović, to je tamo. Ne, Nahtbar je tu. Nahtbar preko ruke i produžetak je. Bogdanović je bio tamo u zadnjim atomima snage. 0-0. Pravedno. Slovenci su imali 13 i dobri smo. Promijenjeni kriterij suđena u nastavku. Nekoliko Nije setva i promijenjen kriterij, nego nisu podlegli pritisku publike. Da, to je ispravnija, točnija, isprav netočnog navoda. Slovenci 7 trica. 0-4 Blažić. Imamo loptu. Dobro. Imamo dobru Hrvatsku. Da. Imamo priliku. Ajmo odigrati kako treba 5 minuta, pa šta bude. Tomić, Rudeš, Ukić, Bogdanović, na njemu Murić, Bogdanović, Ukić, odmislio o trici, Rudeš ne, Tomić 4 sekunde, mora ići do kraja leđima, povratno Rudeš za 3, tako je Rudeš, fali nam taj Rudežov inicijativa, odnosno trica koja nas diže na lijepih 3, još jednom i onda bi to bilo već veliki bijeg. I dalje igramo našu igru, pa onda Vidmar, kome je dao Vidmar? Rudeš digo ruke. Ne mogu vjerovati da podvaljuje loptu Vidmar. Na postu, 2 metra. Oj. Dragić. A i ovo je bio faul po pravdi Boga Aldo. Dragić, bolji Dragić. To je Zoran koji ima... A vidiš kako se stiska sada, a? Krati se ruka u ovim situacijama. Nemoj baš toliko kuraže. Kuda? Ovo su utakmice koje moraš držati priključak i onda je snaga pojedinih igrača, njihova koncentracija. Ide lopta. Jedna je oštrica bi bila Bogdanović, na primjer ova, je da te moralno ubije, da te nokautira. Samo igramo obranu, To je već 5 razlike. To je već ogromnih 5 razlike. 7-1, 6-6. Prodor. Dragić, Tomić, idemo! Roko sam do kraja na zakucavanje, tako je. Radimo im seriju od 8-1. Inicijalno u minutu i 15, 2 trice i polaganje. Velika je još minutaža. Ali ovo može biti možda čak presudno. Sada, jesi vidio kako nema žustrine, napad slovenski, sad se sve razmišlja, sad se traži solucije, a to više nije ona igra s kojom je Slovenija vodila i sa 12-13 razlike, a ne?
ne mogu obraniti jer sad smo mi riskirali jako puno sa ovim šutevima izvana. Oni su odlučili zatvoriti reket, mi smo pogodili 2 trice. Napravili smo 8-1. Nismo primili koš iz igre u ovih minutu i 15. Puno je, kažem, do kraja. Međutim, znaš, Pero, kako se lome ti produžeci. Ko povede tu u 70% situacija dobiva. U ono doba dok nije bilo trice, postojalo je pravilo 8 poena. Da ti i to kažem poslije onih 6. Kojeg je to, 11. stoljeća? U proljeću, u 11. stoljeću, kad sam ja igrao u produžetku, kad si postigao 8 poena, nisi mogao izgubiti. Onda je gotovo. Koliko smo mi postigli? 8 sa 2 trice. Nadam se da nam to neće biti potrebno i dalje smo u zonskoj obrani. Prekratak je. Da će nam Domen Lorbek. Meni se činilo da će malo, imala je unutarnju rotaciju. Ne, treba igra do kraja, dragi. Bogdanović, Lorbek je na njemu, Rudez razmislio trici, Simon. Ide lopta. Do isteka napada, traži se Tomić na drugu stranu, Bogdanović 8 sekundi i Bogdanović ima tu loptu, ali 5 sekundi je Ukić, kontakt je, nogama je igrao i faulirao ga Zoran Dragić. U rotaciji, tijelo mu se okrenulo. Deset sekundi do isteka njihovog napada. Nahbar po boku, to on zabija. Sada oni rade 5 minuta. Rudeš. Promatra. Ali treba nam koš još uvijek na +2, iako su Slovenci ušli sada u lijepu seriju. Tomić je bio u raskoraku, pa mu onda Ukić odustao dati loptu. Daleko je, ide lopta. 4 sekunde, Ukić mora ići do kraja preko brda i dovoljena pokušaj napadačkog skoka. Slovenci su se opet branili, Juri ko brzi vlak, Goran Dragić nema koša, ima li tu skoka, Bogdanović se baca, Ukić uzima, ide vuče pored Lorbeka. Stanimo sada, zadnje 2 minute, 8-1 Hrvatske, pa sada 5-0 Slovenije. Rudez, nikoga ne čuva, Rudez, dobro jutro Slovenci, 5 razlike, nije gotovo. Miran. Bravo Rudez, 2 trice njegove, Bogdanović, Nahdbar, Dragić iz kuta, nema on baš dobar šut. Bogdanović uzima zadnjima tomima snage tu loptu. Cijeli napad odigrati. Cijeli napad, tražiti otvoreni šut. Tražiti igrača s otvorenim šutem. Simon Dugić ćemo igrati napad, 10 sekundi do isteka ovog napada. Minuti 20 kao što vidite do kraja. Tomić. Nema prekršaja, prejako je to bilo za Tomića, isticalo je vrijeme napada i ovako je onako bombu je bacio Simon. Ma šta je ovako je onako? Zašto moramo baciti u auto? Bacamo prema koš. Morao je baciti, dodati, ali ne ovako naravno. Minuta i 9 sekundi, +5 za Hrvatsku, napad Slovenije, Dragić, oni moraju sada zabiti, nema im druge. Goran Dragić, Lobek ide sada, Nahbar neće biti, ne treba žuriti u kontru, zadnja minuta, +5 i napad. Tomić ispod koša, mora ići pod koš. Ovo moramo dobiti, izrealizirati, drugi napad odigrati. Guraju Ukića još 7 sekundi. Krenimo u napad. Ukić 4 sekunde, 3. Tomić čeka, mora odmah šutirati. Istek je napada, nije imao tajming u glavi. Da li je moguće? Položiti Ante ovu loptu u zadnjoj sekundi. Nema povratne lopte. Tajming u glavi. 32 sekunde, +5 Hrvatska. Lopta Sloveniji. A timeout? Izmjena. Balažić sa brojem 6 u igri. On ulazi da bi šutnuo tricu. On ide da zatvori reket. Ide na tricu. Odmah brzi šut. I u bunar! Uništa, rekli bi naši Sinjani. 24 sekunde. Sad oni moraju ići na brzi faul. Što će ići Ukić.
Prešli smo u fazu napada, ne idu na faul +5, onda se ni mi ne žurimo. Dvojica su tamo na Bogdanoviću, pa nećemo da to izgubiti, ali prošlo je još samo 10 sekundi do kraja susreta. Idemo, puštamo Dragića do kraja, 6,5 sekundi time out! Dojurio je Repeša, zvao sam ja time out, normalno. A suti nisu čuli, 6,5 sekundi do kraja, +3, Da. lopta. I dodajte... Ali izgubili smo loptu onu koja je kraj. Zašto držimo? Treba lopta da ide iz ruke u ruku. Raširiti da po cijelom terenu i onda nema... Bogdanović hoće šutirati slobodna bacanja. Majstore, daj da mi dobijemo pa ti šutiraj sutra ujutro. 6,5 sekundi do kraja, imamo loptu, imamo +3, imamo utakmicu na tanjuru. I sad? Ne, nećemo još. Čekaj, treba ubaciti loptu u teren. To je prvo. I sada mora Repeša objasniti kako ćemo ubaciti loptu u teren. A ako se ne dogodi ono što je on predvidio, onda igrači moraju na terenu reagirati na najpametniju moguću. Da čujemo. Simon tu je u redu. Simon, ako te brani ovako, idi na stranu lopte. Branite ovako. I idi. Simon ide. Ne došao pravo da su igrači, nadam se i naši gledalci čuli isprika. Bonus, naravno, jedni i drugi, davno. Uključ, da vidimo što su dogovorili. 6,5 sekundi dijeli Hrvatsku do treće pobjede na ovom natjecanju. Bogdanović, tamo je, nema, ipak prekršaj Dada Lorbek na samo Tomiću. Sad to nije dobro. Sad treba da stavi bar jednog. Mora jedno staviti Tomić, 4 sekunde do kraja, tako da im ni trica ne pomaže. Ljepše bi bilo da je zabio i dodatno. Najbolje bi bilo da je dodao loptu i da je isteklo vrijeme. 4 sekunde do kraja, +3. Tomić drugi put. Ajmo, vodimo je očima, ne možemo govoriti ništa, nego navijajmo da pogodi. Ne ide ova, ali bravo u kontaktu Bogdanović, tako da je ostalo 80 sekundi, a ima samo 2 bacanja, bez šuta za tricu. I sad će oni ići na promašiti drugo bacanje. Žorić ide skočiti tu loptu, pomoći Tomiću. Dragi, sve ovo služi da bi igrači narasli. Narasli. Ja se nadam da Tomić sebi neće više nikad dozvoliti to da ovako utakmicu ima i 2 ključna i 2 slobodna bacanja koja nas vode ko zna gdje. Sada mora odbijenu loptu uhvatiti on ili Žorić, 2 teška centra Slovenaca. Imamo i Marko tu. Će zabiti prvu, zabio je, 2 razlike i sada će ići na odbijenu loptu i za 8 Žorić ljubi loptu, za 80 sekunde valjda nećemo. Tako smo nešto u Beogradu primili. Garbahoza, evo ga sjedi tamo, Lorbek od odbitka i lopta u Tomićevim rukama. Uspjeli su Slovenci šutirati. Evo vam lopte, evo nam pobjede. 76-74. Čestitamo ti ovdje, Pero, Škanci i moja malenkost. Hrvatska pobjedila Sloveniju 76-74. Treća pobjeda naših na ovom natjecanju. Ali, međutim, sutra je ovo sve sad, nemojte zaboraviti, predivno i odlično je. Hrvatska u ovom trenutku ima 3:1. Španjolska ima 3:1. Slovenija ima 3:1. Sutra
će Slovenci pobijediti Poljsku koja se raspala. Španjolska Gruziju koja će imat će znači. Ali Hrvatska mora pobijediti i naći snagu pobijediti Češku koja je razigrana sa Veselim i tako. dobro, U tom slučaju ulazimo i potpuno izjednačeni ulazimo mi Slovenci i Španjolci sa po 2 boda. Dakle, U drugom krugu tamo su Italijani